Presiden KPPP uba Arden Milar Basayamoy mahinen kesngi ulaong pakajing suang kro kakong amperin lundo bandai keren bak sorkar kamlong kepadai klaim kano kajing tho katkum kerukom kakong amperin lundo kepadai ke menteri sorkar jela kalale jingok ya uba Arden Milar Basayamoy ha ceka bak upenlong ya kajing syak tengan bakala kro ru ya pan sangeno pan syak tengan namar bak kuslai ya kajing ko jingkhia jong bat kelakot bani keren bat ke sorkar haba keren haka jaka syak tengan wa Arden uloong baka PPP haba kalai ya keren syak ke sorkar ka ai da ke sithi bahkan long wa official ndrai pansu yuwer halti sengkin kamlong ke badai na kaliang jong uba Arden ula keren scam baka parti kan ya keren baik ya ke reservation policy haba keren hadirin belami na keceka syak tengan wa Arden kakong amperin kalaong bakawan pe ya wa Arden kum ke riu simet kum ke menteri sorkar handrai kum para MLA wala kataru kalaong bakan ya keren ha ke sorkar halor kene ke jingwan ya kendu jongka ya wa Arden kadai ke hok jongki handrai nikwa ban ya keren namar bahkan ni kamha ya kejela tang kata ngadon banong ngawan ban kerpat yai ban wengno yak jing yakhi namar bangidon kam ban ya keren namar klem kecing ya keren saya ingin poi long kokong amperin ban rabru da kebaong ngadai ke MLA ngadai ke nong song snong ngas ngodon kam banwan ngalale yala kejong ke kam kecing khot yai sya kecing yalang ngin sakot suaya gane kala donru kecingnya peninia pedeng jongki ha kaba kakong amperin kala kali kai kecikwa jong uba Arden haba ke sorkar kala det tau ya ke komiti panbisar ya ke rosar sistem handrai nang kaliang uba Arden ulaong baka WPP ke yang bej ha kanong rim badai ban penbej ya ke reservation polisi namar baka dai ke med jong baro kecingnya